Bafowethu, what you don't know is bigger than you. Into esiyinothisayo namhlanje lapha kuMadlanga Commission ubuhlaza bakamnumzane ubuhlaza babameli bakaKarim. Abameli bakaSulaiman Karim babuhlaza ngendlela esimangaliso. Abameli bakaSulaiman Karim baqala last month bafaka iapplication eHigh Court yokuthi bezama ukuthi bavimbele iMadlanga ukuthi athule ubufakazi kwiMadlanga Commission. Okay, bahluleka ukuthola leso sicela bebesifuna enkantolo, then bathe mama ngabe mabehluleka beza khona kuMadlanga bazocela ukuthi bathole i-extension of which uCommission Madlanga uwabanikeza leyo extension. I think kufuneke abuye ngomhla ka-15 kule nyanga lesikuyona uMarch. Namhlanje sebeyafika sebebuya futhi nobuhlaza sebezama futhi ukuzovimba ukuthi angatestify uSulaiman ke bafowethu somabhizinisi omkhulu lo wangapha kuMpumalanga iNkuzimalanga empuzumela iSulaiman lo somabhizinisi sibhekene naleyo nkinga ke manje ukuthi they try by all means ukuthi bavimbele iMadlanga ukuthi anga testify. Asazi ukuthi yini ngempela abayiqondile noma yini abafuna ukuthi igcine yenzakalile. Sisabona khona ukuthi igenge lena enebhodwe eliconsa imali bafowethu they believe ukuthi they can do anything that they like ngesikhathi abathanda ngaso. Into esinothisayo futhi ube rude kakhulu kunkosazana Hasim lona o evidence leader lo advocate lo olaphana ku ommeli kaSulaiman ube rude ngendlela esimangaliso kuze kwadinga ukuthi umnomzana uCommission uMadlanga angenelele kudlalela akuze ukuhamba ngeruling uye customer lakho la umnomzana Sulaiman akuze ukuhamba ngeruling yenu noma ngeruling yecustomer lakho la kuMadlanga kuzodinga ukuthi icustomer lakho lize lizotestify la njengabo bonke njengoba lebezile kodwa into esibona kakhulu ubuhlaza obuyisimangaliso. Uyazi bafowethu noma usunemali engakanani noma usufunde kangakanani kodwa awukho above the law. It is important ukuthi uzame ukuthi uzehlise ube umuntu uphile nabantu. Ukuba nemali noma ukufunda akukwenza ukuthi ube above the law, akwenze futhi ukuthi ube umuntu better than omunye umuntu. Kungenzeka ukuthi ubuke kuumuntu okwazi ukumaintaina impilo kangcono ngoba wena unemali kodwa egcineni kosuku it doesn't mean that you must disrespect ukuthi funeka uhloniphe ungahloniphi udelele umthetho. Into esibona izokwenziwa abameli bakaSulaiman osomabhizinisi lapha kuMadlanga Commission njengamanje ayikho into engafundwa abantu abasebancane nabantu abafuna ukuba ngabameli kumnumzane Karim njengoba lapha namhlanje sikubona ezobhulisha umthetho wase South Africa. Awukhulumeke nawe mfowethu uthi ubona kunjani lento eyenzeka kuMadlanga njengamanje lapha ngokwakho. Danko.